Ziba Africa TV kuri iki gicamunsi twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe tubifuriza kugira ngo mukomeze kugira umugisha. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru atandukanye, amakuru arimo gucicikana. Ni inkuru tumaze kubona mu bitangazamakuru byinshi, turimo turazibona mu bitangazamakuru by'i Burayi, muri Amerika, mu burasirazuba bwo hagati hari intambara iteye ubwoba irimo guca ibintu. Iyi ni intambara irimo guhuza Isirayeli, Amerika ndetse na Irani. Bikaba birimo kuvugwa ko nanone n'umuyobozi w'ikirenga wa Irani, Ayatollah, ashobora kuba yaguye muri bino bitero. Ariko hari inkuru tubonye nanone ku itangazamakuru cyitwa RKM cyo mu burasirazuba bwo hagati, isohotse mu kanya rwose ivuga yuko Irani just deployed the first two hypersonic cruise missile for the first time to resume new strike on US. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ikisasu barekuye. Mu by'ukuri mu gitondo Irani yari yatanze gasopo ivuga yuko igiye kwihorera ndetse igiye gukora agashya ku butaka bwa Isirayeli. Aha rero ni ukuvuga ngo iyo urebye uko ibintu bihagaze muri kano gace k'uburasirazuba bwo hagati, birashyushye cyane, biteye ubwoba. Urabona yuko umutekano waho ntabwo umeze neza. Mu minsi ishize twari turimo tuvuga ngo Ayatollah ashobora gukora agashya. Aha rero twagerageje gukora icyegeranyo cy'ibihugu bigiye kwinjira muri ino ntambara. Iyo urebye ni ibihugu twakusanyije bigera mu bihugu turimo tubona iyi ntambara ishobora guteza ibindi bibazo nanone no muri bwa bukungu bw'isi tumaze iminsi tuvuga cyangwa se dukunda kugarukaho, ushobora gusanga naho harimo ikibazo gikomeye cyane. Turabonamo igihugu cya Irani kiri mu ntambara, Amerika iri mu ntambara, Isirayeli iri mu ntambara, Yemen iri mu ntambara, Bahrain iri mu ntambara, Pakistan iri mu ntambara, Afghanistan iri mu ntambara, Qatar iri mu ntambara, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ziri mu ntambara, Kuwait iri mu ntambara. Ibi ni ibihugu byamaze kwinjira mu ntambara yeruye, kuko iyo ureba birimo kuba muri kariya gace urabona ko ni ikibazo gikomeye cyane. Abakunzi ba Africa TV turimo turabona za Tel Aviv, ejo Tehran muri Irani bari baharashe, Tel Aviv muri Isirayeli nayo irarasa. Ni umuriro urimo uraka muri kano gace k'uburasirazuba bwo hagati. Abakunzi bacu rero turibaza ngo niba aka gace k'uburasirazuba bwo hagati karimo ibibazo, kakaba karimo intambara, ese uyu Trump tutigeze tubona ashoza intambara mu gihe cyatambutse, ubu tukaba turimo tumubona noneho harimo ashoza intambara kuri runo rwego. Uyu Trump bwa bukungu bw'isi tumaze igihe tuvuga, aho ntibukomeza kugira ikibazo, bugakomeza guhungabana. Aha iyo usesenguye usanga iyi ntambara, nigeze kubivugaho ko Isirayeli nubwo ibiri hariya ariko ni igihugu kiri mu mutaka w'Abanyamerika. Kuba rero mu mutaka w'Abanyamerika, ikaba ari cyo gihugu kiri hariya gikomeza kugenda kiteza ibibazo muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati. Ntabwo Isirayeli yihagurutsa ngo igire, nuko izi ko ishyigikiwe, nuko izi ko hari abayishyigikiye, kandi bayishyigikiye akaba aribo bayitiza umurindi, akaba aribo bayitiza imbaraga. Abo rero nta bandi ni Abanyamerika. Iyo ugiye kureba usanga uyu Ayatollah yari umuyobozi w'ikirenga wa Irani, ariko ubutegetsi bwa Irani ukuntu bwubatse, buriya bagira perezida, bakagira umuyobozi w'ikirenga, bakagira n'abandi bategetsi. Twabonye rero mu gitondo bicicikana bivuga ko hari ibikuta bishobora kuba byamugwiriye agahita apfa. Ariko tugaruke noneho mu bijyanye n'imyemerere. Ese ubuhanuzi buvuga iki kuri iyi ntambara? Ese noneho hagati y'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati bihora bihanganye na Isirayeli, byo haraza gucura iki? Ni iki gihe gukurikiraho? Aho ntitwaba turimo tubona Amerika ishobora kuba irimo ica amarenga yo gushoza intambara ya gatatu y'isi yose.
ese turebye ibibera muri Afurika tukareba akaboko ka Amerika uko kaba kameze, tukareba mu burasirazuba bwo hagati, tukareba muri Amerika Latine, aho hose twarabivuze ejo bundi kuri Venezuela, murabizi byabaye kuri Perezida Nicolas Maduro ndetse n'umudamu we, turabibonye ibibaye kuri Ayatollah, turimo turabona no mu bihugu bya Afurika hamwe na hamwe uko bimeze. Iyo ureba isi ni ryari izagira amahoro, isi ni ryari izagira amahoro, isi ni ryari izatuza, isi ni ryari tuzabona noneho dufite isi imeze neza. Biragoye kuba twavuga ngo isi izagira amahoro n'ibi bibazo byose tugenda tubona, ariko icyo twavuga cyo nuko Amerika mu busesenguzi turimo gukora, mu bigaragara nuko ari cyo gihugu kirimo giteza akaduruvayo. Yego biravugwa yuko baba baharanira demokarasi, ariko iyo demokarasi ugiye gusesengura usanga ni iki ikemuye ku isi. Nk'ubu byabaye muri Venezuela bimariye iki isi yose? Ibise biri muri Kongo y'abaturanyi bimariye iki isi yose? Wajya mu burasirazuba bwo hagati usibye guteza ibibazo n'umutekano muke muri kariya gace, mu by'ukuri urasanga nta kintu birimo bigeza ku isi usibye akawo. Ariko nanone ntabwo twavuga ngo ntacyo harimo abo bifitiye inyungu, harimo abakomeye bashobora kubyungukiramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abakunzi ba Africa TV, nk'uko tubibabwira, turagaruka ku rupfu rwa Ayatollah yishwe ejo mu bitero byagabwe i Teherani muri Irani bigizwemo uruhare na Israeli. Aha rero twavuga ngo ibihugu bikomeje no kugaragaza ko nyine mu kwishyira hamwe kwabyo birakomeye. Ariko se noneho tugaruke muri Afurika ni ryari nayo ishobora kugira ibihugu 54 tukazabonamo wenda byose byashyize hamwe bikagira imbaraga nk'iza Amerika na Israel, ibihugu bibiri by'ibihangange bijegeza isi yose. Ese Afurika yo birashoboka ko hari igihe cyazagera ikumvikana ku ruhando mpuzamahanga nk'umugabane nawo ukomeye? Rero twigarukiye Ayatollah, biravugwa ko yapfuye agwiriwe n'ibikuta ku bitero, uko amakuru atugeraho arimo arerekana yuko Ayatollah yaguye mu biro bye ndetse n'umuryango we, aho bamurasheho ibisasu byinshi cyane. Ibyo bisasu noneho ibikuta bikamanuka bikamugwira arapfa. Turagaruka none no mu burasirazuba bwo hagati mu baturanyi bacu, aho umutwe wa M23 nawo uherutse ejo wasohoye itangazo riri ofisiyeri rivuga ko umuvugizi wawo mu bya gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma nawe yitabye Imana arashwe na drone zagabwe muri Rubaya aho bari. Ubwo rero turimo turagenda tubona abantu bari bazwi mu mateka y'isi, abantu bari bakomeye, barimo nk'uyu Lieutenant Colonel Wiringoma. Mu by'ukuri yari umuvugizi w'uriya mutwe kandi ukomeye cyane. Aho rero bigaragaza ko yakawo twavugaga itoroshye. Nagerageje rero kugira ngo turebe mu by'ukuri ubusesenguzi, turebe izi ntambara tugenda tuvuga ziri ku isi nazo zitoroshye. Narebye njya gusesengura nsanga hari kuva muri 2026 ngiye kubaha urugero rw'ibihugu biri mu ntambara, mwumve kuntu isi ifite ikibazo gikomeye cyane. Iyo turebye Ukraine, harimo Russo Ukrainian War, intambara ihuza Uburusiya na Ukraine. Bivuga ngo Uburusiya Ukraine ifite intambara, Uburusiya bufite intambara. Sudani hari intambara twakwita civil war, intambara y'abenegihugu, gusubiramo kwa benegihugu, ubwo ni muri Sudani. Twajya muri Myanmar hariyo civil war, aho ni muri Aziya. Twajya muri Nigeria hariyo intambara nayo ya insurgencies. Muri Syria hariyo civil war. Muri Ethiopia hari Tigray clashes, Ethiopia naho ntabwo biba byoroshye.
nitujya Haiti turasanga gang violence, bano bagangiste birirwa bateza umutekano muke nyuma yaho uriya muperezida wo muri Haiti apfiriye. Nitujya muri Mexique turasangayo drug war. Iyi drug war ni nk'intambara y'ibiyobyabwenge, nayo ntiyoroshye. Twajya muri Somalia tugasanga naho hariyo intambara ya Al-Shabaab, nayo imazeyo igihe kinini cyane. Twajya muri Sahel nation hariyo Mali, Burkina Faso, Niger. Ibi bihugu byose nabyo umutekano wabyo ntiworoshye. Twajya muri Congo naho tugasanga hariyo iyi ntambara iri hagati y'abavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda, cyangwa se twakwita ikinyarwanda, ku ikinyarwanda ni ururimi ruvugwa mu Rwanda, ariko wajya kureba ugasanga hari n'ibindi bihugu bifite ururimi rujya gusa narwo. Harimo igice cya Uganda, tugiye mu gice cya Kisoro dusangayo abantu bitwa Bafumbira. Twajya muri Congo, muri Eastern Congo za Rucuru, Masisi, aho ni ahantu Minembwe, mu bice bya Minembwe usanga hariyo ururimi rujya gusa n'ikinyarwanda. Aho naho umutekano ntawo uhari, n'ahandi hatandukanye. None tukibaza ngo ese ni ryari tuzabona isi itekanye? Noneho rero tugaruka, izi ntambara zose iyo turebye akaboko k'Umunyamerika karimo, muri izi ntambara zose uzasanga harimo akaboko k'Umunyamerika ku ruhande rumwe, cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho tukibaza aho isi nikigeze kugira ngo isi ibe yahaguruka nayo igaragaze aho iri na standing yayo, ibwira Amerika iti enough is enough. Ese ninde uzabivuga? Ninde uzahaguruka? Ariko ikigaragara cyo les Américains cyangwa se abanyamerika, si bose. Ubutegetsi bwa Amerika burareba mu nyungu zabwo, ariko ntabwo bureba mu nyungu z'isi. Mu magambo make rero, abakunzi ba Africa TV turakomeza kugenda dukurikirana. Ubwo iyo turebye iyi ntambara ya Isirayeli na Irani, biracura iki hagati ya Isirayeli na Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo? Ese byo ntibigiye gukururukana ugasanga Korea y'Amajyaruguru na Korea y'Amajyepfo naho bigiye guteza ibindi bibazo? Turabizi ko Korea y'Amajyepfo iri supported by the US. Noneho iyi Korea y'Amajyaruguru umucuti wa Irani, kandi Korea y'Amajyaruguru ikaba umucuti w'Abarusiya. Abarusiya nabo bafite indi ntambara barimo, ikaba umucuti w'Abashinwa. Ese iyi koridoro yo muri kariya gace k'uburasirazuba bwo hagati turayifata gute? Iragenda gute? Noneho wajya kureba ugasanga wenda Syria yo ubutegetsi bwari busaga n'ubushyigikiwe n'Abarusiya ndetse n'izi za Irani, gusa n'ubwavuyeho bwa Bashar Assad. Hariho ubutegetsi wenda ushobora kuvuga uti ni ubutegetsi buri mu maboko ya Amerika, cyangwa se bwumvwa na Amerika. Ariko icyo dushaka kuvuga ngo ese nk'abasesenguzi duhora dusesengura ibijyanye n'ubukungu bw'isi, uko isi ihagaze, aho ntitwaba tugiye kubona ya ntambara yeruye ishobora kuba hagati ya Amerika n'ibihugu biyishyigikiye, ariko tukabona n'indi ntambara nanone iri ku rundi ruhande rw'ibihugu bitarimo gushaka kuvuga. Iyo rero niyo ishobora guca amarenga ko ishobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose. Noneho ibihugu byacu bya Afurika bizajya kuri Amerika, bizajya ku rundi ruhande, aho ngaho ntabwo tubizi. Ariko iyo ntambara ntabwo tuyifuza. Nanone twifuza yuko isi yagira amahoro. None ni gute isi izagira amahoro idafite isi izagira amahoro gute ifite abahora babuza amahoro? Rero nagerageje kureba ku ikarita y'isi, ndeba icyo UN ishobora kuba yavuga. Nibyo rero mbabwira, narebye Irani, ndeba Iraq, ndeba Israel, ndeba Etats-Unis d'Amerique, ndeba Qatar, ndeba United States Arab Emirates, ndeba Saudi Arabia, ndeba Pakistan, ndeba Afghanistan. Turagira ngo tugaruke tuvuge ngo iyo urebye Abu Dhabi ibyabayeyo ni agahomeramunwa. Ya Abu Dhabi harashwe, ndetse wajya Dubai naho harashwe, kandi izo ni leta ziri aho zigenga zo muri bihugu by'Abarabu. Harashwe nande? Harashwe na Irani. Noneho Israel nayo Tel Aviv twabonye
ejo inzu zahindutse umuyonga, ku buryo ubu ndetse n'Abisirayeli bahawe umurongo wo kuguma mu rugo. Umurongo wo kuguma mu rugo rero ni umurongo uvuga ngo be kuva mu rugo. Noneho rero izi ntambara ndagira ngo badukurikiye bakurikira Africa TV, ubutaha tuzareba noneho ubu butegetsi bwa Irani ari bwo muri biriya bwitwa ko ari abaperesi. Tuzareba ubu bwami bw'abaperesi umurage bufite kuri ubutegetsi bwa Irani uyu munsi wa none. Turebe birasiga murage ki, birasiga shusho ki, ese tugiye kubyanditsweho ari byo twikunda kwifashisha nk'abakristo Bibiliya yo irabivugaho iki. Ibyo bintu tuzabihuza, nitumara kubihuza dukuremo icyegeranyo, turebe noneho tuvuge ngo ese aho igihe ntikigeze kugira ngo abantu batangire kwitegura kugaruka k'umukiza. Icyo ni ikibazo wakwibaza, nanjye nakwibaza. Ibyanditswe birabivugaho iki? Bibiliya irabivugaho iki? Abahanuzi babivuzeho iki? Iyi ntambara iyo uyihuje ubona icura iki? Isi rero iyo tureba aho urimo igenda igana, isi irimo iragana ahantu ubona ko izi ntambara ari ikibazo gikomeye cyane, ndetse iyo ukurikiranye ukareba ibirimo kugenda bivugwa n'abategetsi batandukanye, turabona muri za Afghanistan ibyo bavuze, turabona muri za Iran ibyo bavuze, turabona abakoreye ibyo bagiye bavuga. Aba bose urabona ko birimo biraca amarenga y'ikintu gikomeye cyane. Isi iriteguye yo noneho? Ese niba yiteguye guhangana n'ingaruka z'izi ntambara, yiteguye guhangana n'ingaruka z'ubukungu zigiye gusigwa n'izi ntambara ku isi? Abakunzi ba Africa TV mujye muri commentaire mutubwire uko mubitekereza, mutubwire uko mubyumva, mutubwire ese noneho hakorwa iki muri Afrika ho nk'ibihugu byo muri Afrika bikikusanya byagenderaga no kuri Western donations. Erega tunagaruke, nubwo Donald Trump ateza izi ntambara, ariko ntabwo ari intambara zeruye gusa. Tunibuke n'intambara y'ubukungu iriho ku isi kandi afitemo uruhare. Ubundi yatangiye bica amarenga ko arimo ashaka kugira ngo rero ajyaho yaravuga ngo America First. Kiriya kintu bita ngo ni America First ni ikintu gikomeye cyane, ndetse ni ikintu iyo ucunze usanga harimo mu buryo bwa diplomasi, harimo ijambo rikomeye cyane ryo kuvuga ngo we gahunda ni ukukora destabilisation y'umutekano w'ubukungu w'ibindi bihugu. Mu gihe iyo destabilisation ibaye, noneho Amerika ikomeze moving forward. Ari byo rero tubona kuri ibihugu twagiye tuvuga, tubona yuko hari intambara zitandukanye ahantu henshi, kandi wajya kureba ugasanga ziri inyuma y'imipaka ya Amerika, ziri inyuma y'imbibi za Amerika. Abakunzi rero ba Africa TV, icyo twavuga ngo isi ntabwo yorohewe, ariko nanone ntabwo abantu bagomba gukomeza kwicara ngo bategereze, ahubwo birakwiye ko abantu bagomba guhaguruka bakagira ibyo bavuga, bakagira n'ibyo bamagana. Niyo mpamvu rero tuba turi aha ngaha tugenda tubakerebura, tubazanira izi nkuru kugira ngo mumenye n'aho isi igeze. Twari turimo rero tuvuga ku burasirazuba bwo hagati. Iyi ntambara iri ku burasirazuba bwo hagati turakomeza tuyibakurikiranire, turebe amaherezo. Hari ushobora kuvuga ati buri ubwo bishe Ayatora intambara yarangiye. Ntabwo intambara yabirangiye, ntirangiye kuko iyi ntambara irimo ibihugu byinshi cyane. Iyi ntambara irimo kata nyinshi cyane, harimo ibihugu bimwe na bimwe bicecetse, ariko nyine ugasaba ko guceceka nako gufite impamvu. Ntabwo rero irangiye, ahubwo ubu nibwo igiye kwerura, ikomeze, kandi tubone intambara ikomeye cyane. Kuri Africa TV tuzakomeza kuyibagezaho tubakurikiranira nuko isi irimo kugenda ibyakira, ibigenda bitungurana. Ubwo rero updates zacu muzajya mukomeza kugenda muzibona. Reka rero dufate uyu mwanya dushimire buri wese wadukurikiye, dushimira abakoze subscribe, abakora share, abakora like, ndetse n'abakojya muri commentaire mugakomentinga. Namwe turabashimira, ni umusanzu ukomeye cyane. Mukomeze mutube hafi, kuko duhari kuko muhari. Mudahari ntabwo twakwibwira, ariko iyo tubabwiye tukabona namwe muragenda mutubwira muti ibiganiro byanyu turabikunda, mu by'ukuri biradushimisha. Reka rero dusoze tuvuga ngo abo maze guhitanwa n'ibibazo, Imana ibakire.
amaze guhitanwa n'intambara ziri hirya no hino, Imana ibakire. Abazishoza nabo tubasaba kugira ngo bahindure imyumvire, bareke gukomeza guteza intambara regere chaotique ku isi hose. Reka nsoze rero mbifuriza weekend nziza, soze mbifuriza kugira icyumweru cyiza, ndetse mbifuriza n'ukwezi kwa gatatu kwiza. Muzahahe muronke kandi muzahirwe aho muri mwese, Imana ibahe umugisha. Mwakoze cyane.